Po neuspešnem začetku prvenstva je pred nami nov evropski izziv. Prva tekma drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, nasprotnik pa serijski moldavski prvak Šerif, ki je lani v drugačni zasedbi sicer in z drugim trenerjem igral v skupinskem delu in prišel do senzacionalne zmage proti kasnejšem zmagovalcu Realu. Letos je moldavsko moštvo prevzel hrvaški trener Tomas in se je srečno z avtogolom prebil čez bosanskega prvaka Zrinski. Mislim, da smo jih zelo dobro analizirali, gre za totalno na novo sestavljeno ekipo. V prvi postavi je 9 novih igralcev, sigurno da nedvomno, da imajo spet zelo kvalitetno ekipo, ampak mislim, da mi, rekel, če ponovimo igru iz prejšnjega kroga, da bistveno lahko naredimo, rekel, spet eno pravo zadevo in na taki način, rekel, za povratno tekmo priborimo en zelo dober rezultat. Eden izmed glavnih adutov v iskanju poti do pozitivnega rezultata na prvi tekmi bo dvakratni strelec proti Šahtjeru, ki pa se obenem zaveda, da bosta znova potrebni dve odlični vrhunski tekmi, da bi se Maribor veselil jeseni v Evropi. Pa sigurno da su pokazatelji u nekom pravom smjeru, pravom putu, pogotovo druga utakmica. Mislim da smo stajali vrlo dobro, nismo im dopustili skoro pa niti jednu šansu, tako da mislim da moramo, da je to neki kalup i moramo samo nastaviti bolje. Prva tekma druge runde kvalifikacij za Ligo prvakov, Maribor Šerif, Ljudski vrt, sreda 8 in 15. Pak je ovo utakmica, europska utakmica, gledanost je sigurno će biti veća, posjećenost će biti veća i evo ja ih još jednom pozivam sve navijače na tribine i ajmo Maribor.